to today day 23 geography ngasi amkasu hanang day 23 geography da mayam taram oksari geography na mamangi day 22 gi makha chathra poi ai ngasi sum topic se makha chathajarkpa mayam na mairosina page number 9 de yengbiro land use pattern in India da kari kari mong da kangphan se seasonary bage haiba gi matang da apoi hek topic se horok matam da su mamangi chapter se 1 se hek horok ga su nei na khrabani land use pattern in India da page 9 table ama yawi table sida koi India da land use pattern se mapan thona khaido ye koi mamang u khrumni forest haiba du dagi natural area haiba si pau asigi manung sida koi na comparison ama tawduri 1960-61 da leramba land use pattern ga 2002-3 gi land use pattern ga comparison ama tawduri khuda na forest haiba se forest se table da yembiyo ko forest se 1960-61 18.11 leramba de 22.57 hengal eba Barren wasteland se handhare eba. Number 3 ki area under non-agriculture land habisina hingle e. 4 ki permanent pasture and grazing land habisina handhare e. 5 ki area under miscellaneous tree crops and groves habado point yam na pig na handhare. Aduna masi naina bada yawro yam pig na handhare pe maram na. Then 6 ki cultural wasteland handhare e. Fellow other than current fellow number 7 gido. Aduna yam pig na hingle e. Adu su naina bada yawro 8 की current fellow land से ना हेंगले last की number 9 की natural area है बदुना हंधरे असमाय ना सही खरा जीरा एकोने करी उगो फंगी हिरम खरा मना हंधरे हिरम खरा मना हेंगले होजी ना नेदो से पेज number 10 ने नेदो से कई नोआरगा करी करी हिरम दा हंधरकनो करी मरम हंधरकनो हाब नै नगनी क्वेश्चन गा लोइना ना अमसु करी करी हिरम दा हेंगलकनो इंक्रीज तोरकनो अमसु करी मरम ने हेंगलकनो हाब नै नगनी एने या मरु एबा क्वेश्चन अनि तंग आई हाना पिजागे मैरोसिंगा Okay, today in below question ani se sida izare aham question se amta hane yengchi explain the 3 categories of land use in India which have undergone increases in general land use pattern in recent years hai how gi bachai khara sida India de henglak land use pattern de henglak hai ko increase hai ba hai si ko asi kari kari hiram duno explain taw hai hiram du su ta ani kari maram de henglak no su explain taw doine adudi page number 10 da Mayai wai da yauri ba Roman number 1, 2, 3 and yauri ba adu mai answer oi doini magi madam su yauri bani kari kari hiram de hengla kuna abdu su yauri bani ar khitang khitang mahero sina sangadra na point se khitang khitang aina shortcut khara taw jage Roman number 1 gi do madam bu this mani the reason for such an increase are as follows and hairiba land use pattern hengla pai madam se asini haire aduga second line de gi pi ba yagani but haibo haidu thadok piramaga First point ko ina hajari se there was an actual increase in the forest cover of the country ahamada forest hengalya haina haire because maram supire it was considered essential for maintenance of the ecological balance akoi be khal kaitha dana ecological balance ama ka akoi environment se thamna ba gidamta forest se hengalak pa mathau tai na sarkar na khangak padagi khoi forest se hengalak pa ni asmaina yam samna maram pire point number 2 da ma ahum ni ko sigi ma ahum se point ahum de sumpira yagani point number 2 gina sum chingchen biro due to the changing structure of Indian economy the area and the non agricultural land use is increasing ani shu point na non agricultural land hengale ha non agricultural land ide ai mamang da hai khabani long shimu de season double ha bi school college yum thong lambi sari ba mayam masi hengale ba anong nong gi chokhat thorang tawriba makhai India se chokhat thorang tawba lepte ba aduni nan agriculture area se hengale ha masi maram pire ahum subudu smaina hairiko asidi point number 3 si loine singthan biro the trend of current fellow fluctuate ke haiba arthadi aka akum nai ba haiba ni ko over years depending upon the variability of the rainfall and cropping cycle hence the reason for such an increase cannot be explained in detail sai ani ahum subu se current fellow hengale haina ne ba khoi nei na rise current fellow se karam makhal gi lam se current fellow ko kya bada chahi da amutang law uraga chahi tang khai ma thado ga thamba akoi manipur da law unari ko mong se current fellow ko we masi fluctuate tawe ha ba me aka akum nai ha ba arthadi chahi amana potho henglakpa chahi amana potho se hantarakpa kari gi matungi na potho hanthaba henglakpa taw basin ko aka akum nai ba hai se fluctuate le bai se asini ko masi kari gi matungi na rainfall gi matungi na cropping akoi handak su nong kitang matam chai de chuba adu anyway mamang chei da hena wa ki akhoi
nong si matam chada na chubuna maram oraga akoi current fellow gi akoi pothok sidi aka aku nai masina maram oraga aikoi masi matam chupre hengalakani habase naina bada khara thokloi ha asmai tara boy maram se pire ko asi maram ahum se si question si ahan question si answer on pibire ni mahiro singa ani shubada su smile question ama lai why is there a declining trend children declining haiba ngai trend shown in the share of some land use category in the last few years in India how give chai khara sida declining tawlei ba land use pattern khara ngasai da hengalak pane ba kai ki hengalak na hengalak maram hangbani hanana maya chai thare handare ba kai kai jam da handarak pano kari maram na handarak pano sine ko adu gisu page number 10 ga 11 ga da punchalaga point number 1 2 3 do yaure point number 1 2 3 do loina sum ibiro asira kap pada khitang phajadre ai explain ta tawjrake point number 1 na kari kari hiram de hengale sorry handarak pano kari maram na handarak pano habedoni ko the wasteland and cultural wasteland have witnessed a decline over time. This is due to the increasing pressure on both from the agriculture and non-agriculture sectors. Kari hanthare aba wasteland cultural wasteland hanthare aba habadi lamhang on leramba season adana ta leramba lamching ni ko hanthare ai je masi hanthrak pa je yamna phai kari maram na hanthare no mo ne pi ba maram je sorry long shimba hiram de gisu non agriculture gi hiram de su ani mak ta gi pressure la kana wasteland cultural wasteland hanthrak pa ni similar point number 1 da 2 da the share of land under pasture and grazing land has also been decreasing due to illegal encroachment of common pasture land by expansion of cultivation. Pasture land hai da long shiu sorry sajik cha na ba sansa singi sajik cha pham mapham ai pasture land na pi sing gi hoba mapham ina leram ba mapham du so mu hanthare ba kari maram na hanthare sina illegal encroachment ain ya da ba mong da lam se khojin ba ain yu able lam sarkar yu able lam se tapna sum low unaba gi damak ta maru en sum khopchalak chai khuni khopchalak ba asina maram oraga common pasture land jo hanthare e then page number 11 da top ta yaw ba point number 3 du su asini hai je the decline in net zone area is a recent phenomenon that started in the late 90s the increased pressure on agricultural land from non-agricultural activities such as infrastructure construction resulted in decline of net zone area. Number 9 the net zone area do hanthare masi khwai fatte maram de net zone area je karam ba huji ji low akhone low fam akhone low low ga low chanari ba low fam du ne ma net zone area hai se masi hanthare low masing hanthare ha masi kai na hanthare maru ana non agriculture sector yam tawsala pa huji su mayam su ubiram gani low ram ma pham kyam school sajala pa dukan sajala pa yum sajala pa maram mayam sna ore haraga low ji sum sum hanthare pa low hanthare pa ni ke darni potho hanthare masi net zone area hanthare pa maram ha high point ahum se si question si answer on pb ani ngai ro si okay ai para se ngasi unit 1 se matam kitang ai lo gre unit 1 se ngasi lo sanjana ba toge last topic amte yang minasi land degradation and conservation measures sai leba le how marai chai tharakpa han tharakpa amasung conservation to ba imamang so high khabani yokhatpa kanba conservation to ba gi section tharang only I am going to give you two questions question ani khatanga ngaire para si gi oina I question ani do hana Bijarake, I'll answer na ina minarazi ma'am. Okay, mahiro shingi today biro question ani khak arui boy na si question ani sina parase loisinjare ni aina. So question smile jare explain how land degradation is caused in India. Matau karam na India the land degradation thopage maram pi wa maram idoi ne khoije adu this page number 11 ki land degradation and conservation measures have a topic to ki ahana paragraph in biro ahana paragraph ki second line ni chingchen biro si question karam matau karam na land degradation thopage have India leba how mara chai thare ba leba le how magun han thare bse kani maram na no ha second line continuous have to the continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures of conservation has resulted in land degradation akhoi tatna sejna bi kam khan se akhoi chai khuding low ure hingon su koi ba sum por ma khan chan sum continuously sejna bi tara di pot magun quality mang thare khudamana ai fruit am ahan ba mangasi lai ure khungum am ahan ba lai sum continuously sejna tara di tal I nan thori se gairi asine magun mang thar pai adman land se continuous sejna bana maram ore haraga kedore land degradation thoi then it reduces the quality and usability of land aduna mai quality hanthari season ya te magun mangthari lebak house land degradation is brought about by the aggravated pace of natural forces which have been accelerated by human activities such as deforestation, overgrazing, mining, quarrying, etc.
अखोन लैंड डिग्रेडेशन थोपसे अखोन नेचुरल फोर्सिंग छिना थोअल्ले अदुबु नेचुरल फोर्सिंग छि थोनबगी मथक्ता मियोइबा अखोइगी थबक थौसिल कयामा एक्टिविटी कयामा नसु लैंड डिग्रेडेशन थोपगी चांगे हेंगल हल्ले करम करम मखलगी लैंड एक्टिविटी ममांगी सोइ इरोजन की मतांग सोइन पंजग्रबनी को करी करी डिफोरेस्टेशन तौबा अखोन उमा वामंग कोथोपिबा उवा यान्थपिबा तौबा देन ओवरग्रेजिंग कायना सासन सिंजे सजि पिजा थोपिबा माइनिंग तौबा आ लेनुम चंगगा अखोइन तोंगान तोंगान मिनरल्स मयाम सुंगनबो होनरकपा देन क्वारिंग तौबा क्वारिंग ऐसे अखोन सरफेस माइनिंग आने सु खंगनै को अखोइ माइनिंग सिना कमाय तौबा आ लेनुम सिदा चंगगा ने लुना चंगगा अखोइन मिनरल सुंगने माइनिंग क्वारिंग सिना कमाय तौगी लेमाइदा तौखाइरगा नत्र चिंगुम थुगाइरगा अखोइ मिनरल मखल मखल की सुंगबसे असिना क्वारिंग कवे अखोना क्वारिंग से सरफेस माइनिंग हाने सु खंगै मसीगी आंसर से पीगदबनी सी क्वेश्चन मत करन लेलिगेसन थोप हे हबसे ना अरोइबो क्वेश्चन a very important question of this unit si am maruibo question am phajab question ni suggest any 3 steps natra measures has we are that would help to solve the problem of land degradation in India da huji land degradation thoi base masigi problem se solve tawna bi tamta India sarkar natra aikone kari kari step paikhlapa ya bage ahum tang iu habani ma ahum ni adudi sida page number 11 da point manga yaure point manga sidigi mairoi singa ahum tang khangbi bi yagani yembiro the following measures will help in solving the problem. Number 1, taking of afforestation programs at different levels. Tongan ma thak afforestation tauba uwa thajami program club ki sangsang ki side tagi club ki side tagi school college university ki side tagi laikai ki side tagi tongan ma thak ta uwa plantation si tawslapa si tauba ani shubda setting of shelter based planting trees across the wind direction, particularly in the dry parts. अदुगा अखोइना अकंगमा मफमदा उसे याई मखै अकंगमा मफमदा नुखिना हुंदोखिदना बलेबा लेहाउसे परें छाना उजाउ सिंजे थाबा माइ विंड की स्पीड तो खरा हंथनाबगी दमकता मसिसु रेडिएशन थोन दनबा उपाय अमनि अहुम सुर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड नै अखोइना मांग ता लेरबा लमहांग वन लेरबा कानादल सिजनदनबा लम लेइबा लम सिसु वेस्टलैंड लेइबा सिसु मसिसु करिगुमा हिरम अमा नत्रा अमादा सिजन थोपिबा प्रॉपर्ली यूज तोबिबा मखोइसे. Then number 4, control of mining activities, quarrying and overgrazing. Mamang da aina mining tauba, quarrying tauba, overgrazing hai kiba mayam do khara reduce tauba, khara hunter biba, control khara taubiba. Kai na taubidaba. Then aruba number 5, proper discharge of industrial influence and scientific disposal of urban and other human waste. Koina kolkakhana da thadrak pa phatawdi oigera, yum de thadrak pa phatawdi kaya ama oigera, akona proper discharge mafam chana koina thadabiba, akoi bela pangchai chai thobiba taubibse, masi taubidaba. Ngasigi unit 1 se ngasi swai revision loisinjare mairosing mathangi class ta day 24 da ai unit 2 revision hojarage adu ngasi di aina ai parasa loisanjingai da aina kari ko wafam amtang khara haijage mairosing da amasung ai gi viewers sing da kai gumba amtang ningsingjage mayamna hojiki akhoi manipur gi oriba phibam asida akhoi yari kai section na yumda lengda lai vision khai phagani haira khanjei masina akhoi khutsa hamto oga फजना ज्ञान ताना युमदा लेबसिना ख्वाइदगी अखोइ कोविड-19 जिदे ngakthopi haba adugumba ख्वाइदगी लाइबा पांबय अमन ओइगनी याना I खंजै अमसुंग अरोइबो इना हाइजगदबा आइगी क्लास असे आइगी ऑनलाइन क्लास लाइजा एंटरटेनमेंट तौ अतो सब्जेक्ट सिंग आइना हापजबा ngamdribase होजि कंटिन्यू तौजबा ngamdribase मसि अतोप ओजा सिंग ara पद लाखो यावि अखोइ लॉकडाउन कर्फ्यू कन होजि चथरिबनिना लाखो यादबा कंटिन्यू तौबा यादबगिनी आइना सुम मखा ताना सुम आइ कंटिन्यू सुम सोइन तौजरके आइगी ज्योग्राफी के ओइनादि आइना नोनी लेरगा सोइना सुमाइ रिविजन लोसिनजरगा कनी हाइबो वाफमसे थमजगे माइरोसिंगदा युमदा लेबियु लेंगदा लेबियु अमसुंग चथोखतोपा तौबिगनु सापोन सुदा खुद हामबा खोदपा कौबिगनु मास्क उप कौबिगनु हाइबे एडवाइस समतंग पिजगे मरम म्यूजिक अखोइ मणिपुर की फिल्म सु लुसले मायामना चेक्सिन लैसी हाइबम दा हाइनिंगी स्टे होम स्टे सेफ लास्ट दा आई क्लास के लोशन बगा लोइनाना कोटेश मचाम ता हाइरनगे याम तेन कोटेशन नि थिंक पॉजिटिव डू पॉजिटिव अफबा अचुंबा वाखन खंबियु अफबा अचुंबा थबक तौबियु हाइबा वाखम से हाइजरगा ngasi ge ai day 23 geography class है साइ लोशन जरगे टेंशन जरगे